ahena mungena kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namuntlha can continue mi nyiketa an update about beef ya Jeepy Khatapila leyi so far hi swi tivaka it's either yi ta yisiwa ka Dr Joe Shirimani or Mr Post or both. Yeah, so ni fika ni nghena ka account ya Jeepy Khatapila, as you can see. Loko ni fika ni scroll ni fika ni hlonganisa hi post ni hleke ngori ni hlangana post leyi. Yeah, so loko ni fika ni hlaya ni fika ni vona ku Jeepy Khatapila ni fika ri tsala ku big artist yikombela ku ni nga yi beef hi ku ni ta yi chicha xiyimo hi ku mi nga chavi madala ku va nkarhi wa n'wina. Yeah, ni le ku vuyeni. So yeah, kona to be honest, it's not really that much clear ku anga kha ku Mr Post or Dr Joe Shirimani. It's not that clear. Hi nge vi sure. But loko ni langute kahle post leyi, I think ku nga ku ri mukhulu, ku nga ku ri Dr Joe Shirimani. Hi ku vona ka mina ku nga ku ri yona maybe. Hi ku vona ka mina. A ni voni ku Mr Post dinga na vutoya ku fika kwala, mara we never know. Xana mi kuma ku na dona do dinga kombela ku a ni maswa ku tanihileswi ni nga vula ka tin'wana ta ti-video previously in relation to Jeepy Khatapila ku Jeepy Khatapila na Mr Post va tshama kusuhana vona, and ku hi dyona hambi ti te n'wana wa hanu wa dyo sure ku Jeepy Khatapila ti tivela ngopfu Mr Post vona, and ku hi mina hi ku hi side ra mina I feel like loko Jeepy Khatapila do beefa Mr Post, obviously ti ta ti ri karhi ti attack nsati wa yena, hi leswi ni swi vonisaka swona. So until if Mr Post anga kha cha sweswo na we never know, but ku na high chance yo yi nga ku ri mkhulu Dr Joe Shirimani. So hi ti-percent ni nga vula ku I believe ku 70% ku nga ku ri Dr Joe Shirimani yi nga va ku yi vurini ku a nga yi beef, then 30% ku va ku ri Mr Post. Mi nga tsala laha hansi below on the comment ku mi twile ku nga ku ri mani la a nga va ku a vurini ku a nga ku beefiwa. Mi nga tsala laha hansi. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Come on, phone.